Pretpostavlja se da je jedan katastrofalni događaj od prije 12.000 godina bio uzrokom da se u potpunosti promijeni krajolik na čitavoj planeti. Ovakvih katastrofalnih događaja u svjetskoj historiji bilo je mnogo. One su označavale kraj pojedinih razvijenih i manje razvijenih civilizacija i nakon nekoliko hiljada godina ponovne početke. Ono što karakteriše našu civilizaciju te našu zvaničnu historiju i arheologiju je da ne priznaje postojanje takvih naprednih civilizacija. Međutim, sve ovo na što nailazimo tokom snimanja našeg dokumentarnog serijala, počeo od Južne, Srednje Amerike, Zapadne Europe, evo ovdje Afrike, uvjerava nas u suprotno. Zašto je ova mapa toliko važna? Početkom 16. stoljeća svijet nije znao ni za Južnu Ameriku, ni za Antarktiku. Teotihuacan, grad bogova. Fenomenalni uskršnji otok. Legendarni Machu Picchu. U grčkoj mitologiji Atlantida je otok legendarne drevne kulture o čijem samom postojanju i lokaciji nema čvrstih dokaza. Prvi put Atlantidu spominje starogrčki filozof Platon, koji kaže da je ona razorena prirodnom katastrofom, najvjerovatnije potresom ili potopom. To je navodno bilo više od 9400 godina prije Platona. Kao priča u Platonovim dijalozima Kritija i Timej, Atlantida je često opisivana kao mit koji je Platon stvorio da bi ilustrirao svoje političke teorije. Premda je funkcija priče jasna, raspravlja se je li Platon doista imao inspiraciju stvarnim događajem, odnosno starijom tradicijom. O mogućem postojanju Atlantide raspravljalo se od antike, ali je često to vjerovanje odbacivano. Priču su otkrili humanisti u novije vrijeme, premda je u srednjem vijeku bila nepoznata. Dan danas Atlantida je inspiracija brojnim pisaocima i stvaraocima od znanstvene fantastike preko stripova do filmova, a njezino ime postalo eponim za izgubljenu civilizaciju. Prema Platonu, Atlantida je bila veliki otok, veličine kao Libija i Azija zajedno. Nalazio se s one strane Heraklovih stupova, ono što mi danas poznajemo kao Gibraltar. To je bila plodna i bogata zemlja koja je davala 2 žetve godišnje. Stanovništvo se je bavilo poljoprivredom, stočarstvom i zanatima. Stanovništvo je uživalo u sreći i bogatstvu, sve dok njihovi carevi nisu zaratili sa ostatkom svijeta. Atlantiđanima neprijateljsku vojsku predvodili su Grci. U strahovitoj bitci Grci su odnijeli potpunu pobjedu i spriječili Atlantiđane da se prošire sa ove strane Heraklovih stupova. Tula, grad u drevnom Meksiku. Nalazim se u meksičkoj državi Hidalgo, a Tula je najsjeverniji grad u kome su živjeli drevne srednjoameričke kulture. Da vidimo šta moderna arheologija kaže o ovom gradu.
U Tuli su živjeli Tolteci. Tolteci su inače po arheolozima narod koji je postojao između 8. i 12. stoljeća. Na vrhu sam velike stepenaste piramide u Tuli. Okružen sam sa impresivnim statuama koje su gradili Tolteci ili već narod koji je živio ovdje. Oni su nekada bile napravljene od jednog bazaltnog komada. U međuvremenu došli su Acteci, varvari sa sjevera i uništili sve što se moglo uništiti. Sve do jednog kipa. Oni su u posljednje vrijeme rekonstruisani. Dimenzije su impresivne. Ono što je posebno interesantno je da su ih Tolteci ili narod koji je živio ovdje zvali Atlantižani. Naime, Tolteci su smatrali da su oni potomci Atlantižana. Oni su govorili da su njihovi daleki preci došli iz jedne zemlje sa dalekog istoka. Istočno odavde je Atlantski okean. Ta daleka zemlja koju su zvali Crvenom zemljom bila je najvjerojatnije negdje u središtu Atlantskog okeana. Da li je zbilja ovdje riječ o Atlantidi koja je nestala u vulkanskim erupcijama i velikom potopu? Prije oko 10.000 godina, pred kraj zadnjeg ledenog doba, razina mora je bila oko 125 metara niža od današnje. Na krajnjem sjeveru Beringovog mora nalazio se prohodan kopneni most koji je spajao Aziju i Ameriku. Na jugu je postojao još most koji je išao duž Aleuta i Komandirskih otoka. Prema danas prihvaćenim teorijama, preko ta dva mosta su stigli prvi doseljenici u Ameriku. Kulturu Olmeka, odnosno kulturu naroda Ši, arheolozi su prvo smjestili u 1200 godina prije nove ere. Novija istraživanja pak taj datum pomjeraju još dublju prošlost, u 2000 godina prije nove ere. Ja nemam sumnje da će u narednih nekoliko godina ta vremenska granica biti još pomjerena dublje u prošlost. Pogledajmo karakteristike lica ove kamene glave. Usne su debele, napučene, nos širok, pljosnat. Na glavi šljem, ratnički ili kosmički. Lice je očigledno lice crnca, afričkog crnca, ili da budem još konkretniji, etiopskih crnaca. Prema arheolozima, ove glave predstavljaju prve kraljeve na teritoriji Olmeka. Pitanje, otkud crnački kraljevi u meksičkoj državi Veracruz? Zar nas historičari nisu učili da su ljudi u Srednju Ameriku došli iz Sibira preko Beringovog prolaza, a to nisu bili crnci? Dakle, otkud ovi crnci na ovom izolovanom dijelu Meksičkog zaljeva? Kultura Olmeka je zagonetka za našu civilizaciju. Naučnici 20. i 21. stoljeća tvrde da su se Olmeci pojavili gotovo nijotkuda i to na vrlo visokom nivou razvoja, prije 4000 godina. A zatim su oko 400. godine prije nove ere nestali bez traga. Ova se priča, čini mi se, suviše često ponavlja.
slično je bilo sa Majama, sa Toltecima i sa drugima. Diego de Landa, čuveni španjolski hroničar, u 16. stoljeću je pisao nakon razgovora sa Indijancima koje je zatekao na Jukatanu, da su oni govorili da su graditelji svih ovih hramova i piramida došli negdje sa istoka i to u 12 migracija. Zbilja iz knjiga Maja, iz Popol Vuha, te iz pisanja Olmeka, saznajemo da su oni zbilja dolazili u 12 migracija u Srednju Ameriku, sa istoka, sa crvenog kontinenta, smještenog negdje na Atlantiku. Među kolosalnim kamenim glavama Olmeka nalazi se i 10-ak onih koji imaju tipične azijatske crte lica ili, da budem precizniji, kineske. Uz njih pronađeno još 100-tinjak figurina koje također prikazuju kineske ljude. Postavlja se pitanje otkud ovi Kinezi na području Srednje Amerike. Prema historičarima, prije 2,5, 3 ili 4 hiljade godina nije bilo tog međumorskog transporta između dva kontinenta. Mi danas već znamo da je ovdje riječ o pripadnicima dinastije Sang, koja je prije 2,5 hiljade godina vladala u Kini. I bez obzira što arheolozi pokušavaju da nijekaju te argumente o postojanju komunikacije između dva kontinenta, dokazi su dokazi. Replika broda kakav se upotrebljavao na vodama jezera Titicacá. Pogledamo li dizajn ovoga broda, pravljenog od trstike, uočit ćemo neobičnu sličnost sa istim brodovima koji su plovili Nilom. Da li to znači da su ljudi Virakoke prije toliko hiljada godina imala zapravo dodira, i to direktno kontakta, sa potomcima Ozirisa? Kada pogledamo tijelo broda, kabinu, završetak i početak, pa čak i vesla koja su koristili, zaključujemo da su identični. Da li je to još jedna od novih zagonetki u kontaktima između afričkog i južnoameričkog kontinenta? Aymara, umaya tati falanya. Parla Aymara. Pontati suma. Parla. A ver, čega kundisti tu Aymara. Io habla. Evo me među Aymara indijancima u Boliviji, 10 kilometara od Tijuanaka. Nekada je taj grad prije 12, 15, 17 godina imao preko 120.000 stanovnika. Nakon velike katastrofe, kraja ledenog doba, gube im se tragove. Ono što je možda preživjelo se nalazi i u njihovom jeziku. Naime, istraživanjem je utvrđeno da Aymara jezik je jedan od najstarijih jezika na svijetu. I ne samo to, vršena je obrada kompjuterskom analizom i zaključeno da je sintaksa tog jezika takva da uveliko podsjeća na neku vrstu vještačkog jezika koji kao da je napravljen sa nekim razlogom. Sintaksa je tvrda, visoko organizovana. Naliči kao na jezik kojim se pokušalo premostiti između originalnih dokumenata te jezika naroda koji su tu živjeli. Prema tome, to je još jedan interesantan podatak vezan za ovo misteriozno područje.
U mitologiji Inka, Apukun Tiksi Virakutra je bio stvoritelj civilizacije i jedan od najvažnijih božanstava u kanonu Inka. Po jednoj legendi imao je jednog sina Inti i dvije kćerke, Mama Kilja i Pačamama. U ovoj legendi on je velikim potopom, zvanim Unu Pačakuti, uništio ljude u okolini jezera Titikaka, osim dvoje koje je sačuvao da bi proširili civilizaciju po ostalom svijetu. Evo nas na vrhu Akapana piramide u Tihuanaku. Još jedan od sjajno obrađenih kamenih blokova. Ovaj vulkanski blok je iz jednog komada. Sklonost ka detaljima je ovdje jako izražena. Sa žlijebovima. Sa perfektno laserskom preciznošću obrađenim ivicama. S tim da ovdje imamo još jedan novi detalj radijusa koji također pokazuje savršenstvo pri obradi koju su imali drevni graditelji piramida o kojima ne znamo mnogo. Ono što znamo, što se sreće u svim legendama, svakako je ljudsko biće sa božanskim atributima, Viracocha, koji je izrazito vezan za ovaj teren Bolivije. Viracocha je prema prikazima koje nalazimo na nizu statua bijelac sa bradom. Obično u sebe ima zmije koje su simbol znanja. Na pojedinim statuama Viracocha čak i plače, što pokazuje njegovu osjećajnost, ali sam izraz lica uvijek je strog i odlučan. Prema legendama Viracocha je bio onaj koji je donio svo znanje u ovaj predio, dobre navike, znanja o građevinarstvu. Međutim, kao i mnogo puta, na različitim stranama svijeta biva izdan od svojih najbližih i na koncu protjeran. Graham Hancock, autor i antropolog, smatra da je Viracocha bio na neki način povezan sa Quetzalcoatlom, božanstvom Meksika, Azteka i Maja. Iako je mitologija povezana sa ova dva božanstva doista slična, mnogi uvaženi eksperti koji se bave kulturom Azteka i Maja se sa ovim ne slažu, uglavnom zbog nedostatka tradicionalnih historijskih dokaza. Quetzalcoatl ili pernata zmija naziv je za pernato zmijoliko božanstvo antičke srednjoameričke kulture. Prema srednjoameričkom mitu, Quetzalcoatl je također i mitski heroj od kojeg potječu gotovo svi srednjoamerički narodi. U tim mitovima on je često opisivan kao božanski vođa Tolteka iz Tolana, koji su nakon protjerivanja iz Tolana putovali na jug ili istok u potrazi za novim gradovima i kraljevstvima. Mnoge različite mezoameričke kulture, kao što su na primjer civilizacija Maja, Kiči, People ili Zapoteka, tvrde da su jedini pravi potomci Quetzalcoatla, a time i mitskih Tolteka. Legenda kaže da je grad Tulu osnovao Quetzalcoatl. Međutim, prema pisanim dokumentima koji su ostali od španjolskih hroničara koji su ovdje zatekli Azteke, govori se da je grad osnovao Mixcoatl u 10. stoljeću. Mixcoatla ubija njegov ljubomorni brat. Na vlast dolazi Mixcoatlov sin, Tolpicin. Za vrijeme Tolpicina buja ekonomija, razvija se nauka, kultura, umjetnost. Grad doživljava svoj puni procvat. Zamislimo ovaj grad od 40.000 ljudi u kome su sve piramide, hramovi i javne zgrade bile ukrašene zlatom, srebrom, koraljima, školjkama i raznobojnim perjem. Zašto perje? Zbog toga što je iza Tolteke vrhovno božanstvo zapravo bio Quetzalcoatl, pernata zmija. Teotihuacan, grad bogova. Piramida Quetzalcoatla je otkrivena 1917. godine. Ime je date prema pernatom serpentu, odnosno pernatoj zmiji. Naime, najčešće srećani simbol na ovoj piramidi je upravo glava koja simbolizuje zmiju i koja na sebi ima perje. Drugim riječima, ona simbolizira dvije dimenzije. Zmija, dimenzija zemlje, fizičkih čula, a preko perja
dimenziju zraka i duhovnu dimenziju. Premda se u zadnjim istraživanjima koja se provode posljednjih nekoliko godina dokazuju kalendarske funkcije ove piramide i na taj način postaje vjerovatno sam termin piramide Quetzalcoatla neupotrebljiv za dalju upotrebu, ipak se ovaj dualitet pernate zmije mora smatrati vrlo važnim. Naime, drevni narodi su smatrali da su ljudi bića koja u sebi sadrže i materijalnu, dakle fizičku dimenziju, i onu spiritualnu, duhovnu. A upravo ova pernata zmija simbolizira taj čovjekov dualitet. Tačna simbolika i obilježja Quetzalcoatla variraju između civilizacija i kroz povijest. Smatrao se izumiteljem knjiga i kalendara, donosiocem poljoprivrede ljudskoj vrsti, a ponekad je bio i simbol smrti i uskrsnuća. Quetzalcoatl je također bio zaštitnik svećenika, a to su ime nosili i visoki svećenici civilizacije Azteka. Većina srednjoameričkih vjerovanja uključuje cikluse svjetova. Obično je naše trenutno vrijeme smatrano kao 5. svijet, a prethodna 4 uništili su požari i poplave. Quetzalcoatl je navodno otišao u Mictlan, podzemni svijet, i tamo stvorio ljudsku vrstu 5. svijeta od kostiju prethodnih rasa. Pismo, simboli i jezik Olmeka, odnosno kulture Ši, pripada libijsko-berberskoj grupi jezika, koja se nalazi u zapadnoj Africi. Libijsko-berberska grupa jezika vodi porijeklo od još starije grupe jezika, koja se naziva Vaj. Prvi pisani simboli tog jezika, jezika Vaj, vode nas u prošlost 6000 godina. Ta kultura Vaj bila je ishodište za kasnije jezike koje su se razvili i koje nalazimo kod Sumerana, kod Asirijaca, kod Babilonaca, kod Akadžana. Drugi krak išao je prema kulturi Ši, odnosno Olmecima, koji su poslužili kao osnova za jezike kojima su govorili Maje, Zapateci i drugi narodi u ovom dijelu svijeta. Postavlja se pitanje nije li logično da je zajedničko ishodište obje ove grupe, srednjoameričke i afričke, negdje na sredini puta, u sredini Atlantika. Pošto idemo hiljade i hiljade godina unatrag, približavamo se dobu koje znamo kao kraj zadnjeg ledenog doba i potapanje velikog otoka koji se nalazio u sredini Atlantskog okeana. Na ovaj način dosta smo se realno približili postojanju izgubljenog kontinenta kojega mnogi nazivaju Atlantidom.